Ibihe byiza rero kuri wowe ukunda gukurikira ibiganiro byacu kuri Joe Sataya TV, twizere ko umeze neza. Rero turaje kugira ngo tuganire cyangwa se tugire ibyo tuvugaho kuri updates ziri aya masaha. Ni update n'ubundi ziraza kwibanda ku mirwano iri kuba hagati ya coalition ya FARDC ndetse na M23, aho mu by'ukuri ubu ngubu kugeza ubu ngubu umwuka cyangwa se umutekano mu mujyi wa Bukavu umutekano mu mujyi wa Bukavu ntago byoroshye kabisa. Twahereye kare tubabwira bimwe biri kugenda bibaho ubwo M23 yamaraga gufata ikibuga cya Kavumu, ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'umujyi wa Kavumu. Ubwo birumvikana ko yari iturutse za Katana cyangwa se Gatana, igenda yirukankana coalition ya FARDC. Birumvikana abarundi bahunga cyane. Aka kanya amakuru hari nuko abaturage banze gusohoka mu mujyi wa Bukavu, aho ingabo za FARDC zo ziri kurasa amasasu menshi cyane kugira ngo zikure abaturage umutima hanyuma basohoke mu mazu bahunge, ariko abaturage kugeza ubu ngubu bakaba bavuga ko bagomba kuguma mu mazu yabo, ntaho bagomba kujya, kuko nabo ubwabo baba bakurikira amakuru bazi neza ko aho M23 yabohoye ibintu ari amahoro ndetse nta muntu uhohoterwa. Rero ibi ngibi biteje inkeke cyane kuko mu mujyi wa Bukavu amasasu ni menshi, ku buryo hari bamwe batangiye kwambuka ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo hariya i Kamembe, bambuka bagana mu mujyi wa Rusizi. Bamwe bakaba batangiye guhunga bavuga ko mu by'ukuri batakomeza kuguma aho hantu kuko batizeye umutekano waho. Ni ibintu rero ni amakuru menshi rero ari kugenda avugwa, agenda agaragaraho, ari kugenda hagaragara amavideo y'abasirikare ba FARDC nabo ubwabo bari kwifata amavideo bagenda. Ngira ngo urayumva muri ino nkuru yacu, ndayakumvisha amajwi y'abasirikare ubwo bagendaga nabo ubwabo ubona ko rwose icyizere cyashize. Nabo ubwabo bari kugenda bifatira amavideo bagenda bameze nk'aho baririmba ariko ubona ko bari kuririmba intsinzwi. Hanyuma abasirikare ba FARDC ndetse abarundi na FDLR uko bari guhunga M23 bari kurasa mu baturage babakanga ngo bahungane nabo, gusa abaturage nyine babo banze gusohoka bategereje M23. Mu kanya rero nta gihindutse, dukurikije amakuru ahari nuko mu gihe kitarambiranye cyane Bukavu nayo iraza kubohorwa n'aba barwanyi ba M23, mu gihe rero nta cyaba gihindutse nk'uko amakuru abigaragaza. Nka High Command natanga amategeko y'uko bagomba gusatira uyu mujyi cyangwa se nabo bakawufata, nta gihindutse umujyi urafatwa. Mu by'ukuri rero ibi biri kuba mu gihe ubu ngubu muri Ethiopia hateraniye inama isanzwe ya 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni inama mu by'ukuri yitabiriwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame, nawe yayitabiriye ubu yamaze kugera Addis Abeba muri Ethiopia, mu by'ukuri aho yitabiriye iyi nama. Rero amakuru rero ahari nuko abarwanyi ba M23 bo bavuga ko gahunda yabo ari yo kubohora abaturage. Gahunda ni ukubohora abaturage. Rero bo bakavuga ati twebwe icyo tugamije ni ukubohora abaturage. Ari nako kandi ku kibuga cy'indege cya Kavumu hagaragaye cyangwa se bahasanzwe ibitwaro biremereye cyane ndetse n'ibisasu. Mu by'ukuri M23 ikaba yabifashe, aho bajya bati ko mu by'ukuri bashimira Tshisekedi bamubwira ati rwose urakoze cyane, ugenda uduhereza intwaro zo kwifashisha, ugenda rwose udutera uduha umusada tukabasha rwose kwirukankana abasirikare bawe. Kuko rwose hagaragaye amavideo abasirikare birukanka bagenda bahunga, ubona ko rwose abasirikare ba FARDC rwose coalition ya FARDC wapi kabisa. Aya makuru rero nandi menshi agiye atandukanye, nta yandi ari kugaruka nyine ku biri kuvugwa hara muri Kongo, aho umujyi wa Bukavu mu by'ukuri umujyi wa Bukavu ubu usumbirijwe, kuko isaha n'isaha mbabwira ibi ngibi, isaha n'isaha rwose turaza kubagezaho update ivuga ko umujyi wa Bukavu ubashije kubohorwa. Kuko ikigaragara cyo nuko abasirikari ba Kongo babasigiye inzira yo guhunga, ariko iyo nzira nta yindi ni yuko bakerekeza mu mashyamba ya za Kibira cyangwa se za Nyungwe.
rero ntago M23 noneho ntabwo yabikoze nk'uko yabikoze ifata umujyi wa Goma, kuko noneho hano ho yagiye basigira inzira yo kuba bahunga bagacamo. Birumvikana ko nibaramuka bahunze M23 ikagera i Bukavu, ahantu ba baturanyi bahari hirya nabo rwose icyura kiratangira kubarenga. Ni mu gihe kandi amakuru yandi avuga ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yafashe icyemezo cyo kuva mu Budage bwangu cyangwa se shisha itabona, bitewe n'uko ingabo z'igihugu cye zikomeje gutsindwa intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Tshisekedi rero Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarari mu Budage, ariko ubu yamaze kuvayo, yafashe indege rutemikirere aza yihuta cyane kugira ngo aze kureba ni iki cyabaye ko ingabo zo ziri gutsindwa zikirukanka zigakwira imishwaro. Uyu mukuru w'igihugu kandi ntago yitabiriye iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe iteganyijwe Addis Ababa muri Ethiopia, izaba ku munsi w'ejo ndetse ikazaba ari inama izamara iminsi 2, ni ku munsi w'ejo ndetse no kuri 16 z'ukwa kabiri 2025. Birumvikana ntabwo inama zayitabira, ahubwo yahise yihutira kuza mu gihugu kugira ngo arebe ni iki biri kuba, aho ingabo ziwe rwose zikomeza kumukoza isoni, aho zirukanka rwose zikirukankana intwaro zigapakira bimwe na bimwe, zikipakira ibyo kurya zikigendera. Ntabwo byoroshye rero, ntabwo byoroshye hariya mu mujyi wa Bukavu, ariko ikiriho cyo nuko abaturage bategereje M23 kuko niyo bizereyeho amakiriro, nubwo ingabo za FARDC ndetse na coalition bafatanije zo ziri kurasa amasasu menshi mu mujyi wa Bukavu kugira ngo zitere abaturage ubwoba, hanyuma ngo bahunge, kuko zitekereza ko ziramutse zibateye ubwoba wenda imiryango igiye itandukanye ishaka gufatira ibihano M23 yibwira ko yagize abaturage impunzi. Ariko abaturage bo kubera ko n'ubundi baba bakurikirana amakuru, baba babimenye cyane, bigumiye mu mazu yabo, bategereje ko umujyi usukurwa, hanyuma umujyi ukabohorwa, bakongera nabo bakamera neza bari kumwe na yindi. Hari nuko Perezida Paul Kagame yahuye n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres, bagirana ibiganiro byagarutse ku bufatanye bw'u Rwanda n'uyu muryango, hanyuma kandi baganira no ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, aho bagaragaje ko gikeneye igisubizo cya politike.